История поселка Хан-Чаир в Бахчисарае, его еще называют шестым микрорайоном, началась, как и у многих самовозвратов того времени, с пикетов с требованием выделить участки на родной земле. В 1990 году на месте нынешнего микрорайона были пустые поля, которые решили занять крымские татары. Апрельның 6-сына рай администрацияның өгіне башландық спискалары язмая. Бірқач ай тұрған соң рай администрацияның чадырлар қойылған еді. Адамдар келеді bizlere, делегациялар bizi бақадылар, нетеділер, суаллар береділер. Bize çok yerler gösterdiler. Olmayacak yerleri, onu hayli olmadı. Yaz başladı, biz bir yanık көтерілген едік. Мына Müstecip Ulkusala sokağında birinci çadırlar koyulgan edi. Kimse раскладушкада, kimse yerde, kim nasıl şay etip o palatkalarda 1,5-2 ay anda yaşadık bizler. Yine yakşı yaz ayı edi, sıcak vakit edi, anda yaşadık. Hem anda yaşadık, hem bütün vakit требовали, чтобы нам раздали участки. 6 ay 11 gün degende, bu çöl içinde iyice gündüz bunda oturduk, bu toprakını almak için, ev korumak için. Çöl yedi bir yer. Bir yerde arpa uzanı var, arpa çölü var edi. Ağaçta tabat karın ne var edi, tütün uzanı var edi. Ben doğma Bахчисарайлым. Men anda neme olganda vaqt aytadi. Men qaytsam, tek Bахчисарайга vaqtda Bахчисарайдын adını ayttırmay ediler. Не то что прописка, я да qoymak mında. Adını ayttırmay ediler. Первые годы были самыми сложными. Отсутствие элементарных условий, жизнь в палатках и вагончиках. В местных магазинах людям не продавали продукты, если не покажешь прописку, которой у крымских татар, конечно, не было. Но зато были единство и готовность помочь друг другу при первой необходимости, а также великое счастье жить, наконец, на родной земле. Evet, bizim bunda birev o'tmekten tuzdan qarşılap alğanı yoxdur. Biz keldik, bütün milletimizin başına kelgen kıyınçılıklar bizim ailemizden de chetde kalmadı. Bizde bir yengilikle bunda kelip yerleşmedik. Adamlar pek birlik edi o vakti. Bir aşardık, bir yerde yaşadık, bir yerde yatırıyorduk hepsimiz. Birinci seneleri elbette ağır edi. 20 yıl başta yaşadık. Horasız bir şeysiz, toka evler var idi. 20 yıldan sonra hora kurduk. Su yok idi, su oldu. Svet yok idi, svet oldu. Gaz yok idi, gaz oldu. Ballar mektepke bardı. Bu Хан-Чаир mahallemizge taşındığımızda evet bunda çok az adam yaşaydı. Topraklar da boş idi. Çoksu insanlar evleri yok. Böyle tölnen kurulgan saraydan yerde yaşagan ediler. Susuz, elektriksiz, gazsız evet. Zor günler yaşadık ama çok şükür işte yavaş yavaş atlattık. Mayıs'ın 25'inde biz kızımla mına bu участкаga koçup geldik. Bunda tek mına bu iki koz var edi. Topesi черный потолок, pencereler, kapılar hepsi teşik edi. Ana bir kapı koyup o balanın işte yaşadık bunda. Bütün gece dua okuyordum. Allah'ım ya Rabbim yağmur olmasın, cağın cağılmasın çünkü kayaka çapacaksın. Gündüzde çaparsın komşuların evine gece. No Allah'a şükür olsun. Allah acıdım, nettim. Saat 3'ten 4 geçe kopkadan yağan gibi yağmur her gün bolaydı. Gece yağmur bulmaydı. Svetsiz, susuz. Birinci mektepten kırga çapa jurup geledim. Bugün su verecekler dep. Su endi bizim sokakni keçken topek sokaklarda suda kata jura barıp ne tapaydım hepsine su tolduraydım, oymakka da tolduraydım degen mülkün edi. Biz başta palatkada yaşadık. Son mına kardeşim tap Xerson'dan bizge bir vagonчикін getirmeye yardım etti. Vagonчикте yaşadık bir 3 yıl. Son bir koz uy hazır edende son anda yaşadık korantamızla. Svet yok edi, su yok edi. Bilesizim, bizler pek vatanperver bir insanlardırıq da.
Bizlerge vagonчикте yaşaganda Amerikadan Чубаровмен beraber adamlar kelgen ediler. Kırıp bizge soradılar, neden yaşaysınız? Kar yağgan edi, bir 2 metr kar yağgan edi, maşinalar көтерілемейді bizim taraflarga. Son men ayttım, bilesizim, maga bir şey keçe. Men pek begenem, mında qaytып kelgenim. İşte peşman etmeyim bu vatanıma kelip bölet тұрып horlansam da, maga bir pek yaxşı, pek memnunum kelip özüm toprağımda балларым өстіргенім. Шаг за шагом, день за днем, год за годом на голой земле сначала появились времянки, потом дома. Своему новому поселку крымские татары неспроста дали название Хан-Чайыр. Хан-Чайыр başta bir yerlerde hanların çayırları bulungan. Onların yerleri eken bu. Endi bizler bunda kelgen son onların adları yok olup ketmesin. Bizim halkımız bunda kalgan, onların ruhlarına bile berine olsun dep Хан-Чайыр деп koyuldu. Названия улиц тоже выбирали с умом в честь известных крымско-татарских деятелей, друзей крымско-татарского народа. В 90-е годы, когда все были заняты стройкой своего нового дома на родине, жители Хан-Чайыр старались не забывать и о культурном возрождении. Айша Усманова открыла здесь первые курсы вышивки для всех желающих женщин. 1997 senesinde özüm evimde birinci kurslar yapmağa tırıştım. İşte o vakit 5 kadın kızlar geldiler evime ve o vakit bu bizim Kırım Tatar nağışını mıklama, altın ipten ve iki taraflı nağışını Tatar işleme hesap işini öğretmeye çalıştım. Urşula Darışevska'nın tanış olduk. Polonia fondun idea eden bir adlı fond var idi. Onlar bizge yardımcı oldular. Bir böyle start ve grant gibi yardımcı oldular bana. O start ve grantını kazandım ve 1998 senesinde endi birinci kurs yaptık. Bütün bizim mahallemizde yaşayan kadınlar istegen soyları evime katnadılar. Öğrettim bilgenime kadar. Ondan son TİKA degen fondumuzda yardımcı oldu. 2000 senesinde büyük bir proje kazandık. Айша Усманова обучила вышивке уже несколько десятков женщин по всему Крыму. Среди ее учениц известная вышивальщица Зарема Мустафаева. Она сама теперь преподает в молодежном центре «Арслан», который в Хан-Чайыр работает уже 20 лет. Bu bizim 6. mikrorayon yaşları proyekt yazıp 1999 senesi açtılar bu centrin ve bizim mında 6. mikrorayonda ballarga, büyüklerge, işte yaşlarga bir bizim tariximizni öğretmek için, bir öğretmek kurslar için bir balaban iş alıp bardılar. Şunun için bizde 7 tane kurs biz alıp baramız. Bu ana tili kursları, İngiliz tili öğretmek kursları ve Kırım Tatar oyun kursları, sport taraftan bizde şahmat kursları. Но визитная карточка центра – курсы вышивки. Ученицы «Арслан» – авторы нескольких крупных проектов по воссозданию старинных крымско-татарских головных уборов, украшений, элементов традиционного костюма. Birinci proyekt 9'luk деген proyekt. Çünkü bizim kızlar istediler, iki taraflama nağışı öğrenmeye istediler. O usulundan bu adet kaçan kelin hazırlay Kiyev'e bakşış. Sonra ikinci proyekt oldu bizde Nağışlı Fez degen bir proyekt. Ne kadar var idi eski Fez, qaysı deportatsiyadan qaytlar, kimnin fotosu var idi, qaysı bir muzeyinin saklangan bir Fezi olganda biz ularını topladık. Uların örneklerini öğrendik. Dünyaya geldi 32 tane Fez. Kırım Tatar milli urbası naz olar. Onu nasıl giyeler, nasıl tikiyeler, nasıl yaraştıralar. Onun için geldi çıktı 3. proyekt, o Arzı Kız degen bir proyekt. Biz bütün taphan malumatlarını, bütün bilgilerimizi işlettik. Koklamızı kiyindirdik. 9'luk adlı proyekt yapkan edik, hazırlagan edik. Şimdiki gençlerge yaş evlengen yaşlarımızga
бір теклифім бар, бұл әдет ұмытылмасын деп, земаневи вариант доқызлық азырламақ мүмкін. Демек, о шындықы яшайышға, земаневи яшайышымызға келішкен ешялардыр. Бұл мұна бөле боқчыға азырламаға, топлап азырламаға, бұл нағышлы ешялары. Бөле автомашинаға бөле довалық мүмкін. Бөле портманечек. Бет қына геджесі өткізелер, қына геджесіне құланмақ үшін мұна біле нағышлы едек яулығы. Никах мерасында ішлетілген құланылған емені яулық. Yüz bezler, omuz bez, tıraş merasında işletilgen kullanılgan omuz bez, tız bez ve uçkur. Toy kunu, toy merasında Киевге байлamağa beline uçkur kuşağı. За годы существования поселка жители добились проведения электричества и газа. В 2004 году в микрорайоне была открыта библиотека, ставшая центром объединения жителей поселка. Кроме того, что здесь можно найти крымско-татарскую литературу и прессу, здесь регулярно проводятся встречи с известными людьми, праздники. Своими силами жители Хан-Чаир возводят мечеть. А вот школы в микрорайоне до сих пор нет. Дети из Хан-Чаир ходят в городские школы. Бүгінгі күнге 785 баламыз бар. Мектепке оқымаға келелер. 350-370 бала bizim Хан-Чаирден келе. 15 hocamız andan келе çalışalar bizim мектепте. Грамоталарын да, стипендияларын да мұндан келіп оқыған балаларға беріле. Әбетті яқшы оқыйлар балалар. 2008 senesiмен келгенде мен пек қуанған едім. 80% бала бірінші сыныпқа келген бала тек ана тілінде лaf етеділер. А бүгін көрсек 80% өз тілінде лaf ете, ана тіліні білмей. Енді қинала балалар өзілері. Бүгін yazıkları olsun, esli başlı adamlar torunlarından ұрышы laf ete. Енді bu bizim Хан-Чаир malesi deyik, Tatar malesi deyik. Yazıkları olsun, Tatarca laf etkенlerini az iştesin. Местные жители называют одни и те же проблемы поселка – плохие дороги, отсутствие транспорта. Эти вопросы в поселке не решаются десятилетиями. Мына 20 ел уягында мага келип сізден келип сорадылар. Сізге не етішмей, не керек мында деп сұраған еді, үлесуалдер бергенлер. Мына көрес дедім, yollarımızın al ne дайын дедім. Мына ondan енді 10 ел кешті, да yollarımız al keni de şu. Dengişkeni yoktur. Ali bugün yollarımız yaramay. Ali bugün yollarda жүрмеkin çaresi yok. Son avtobus günde 2 kere жүрüyor. Жаяу, adamlar жаяу жүрелер. Şimdi mikrorayonumuzda bala bakçası olsa, arzularımız o da. Pek güzel olar edi çünkü mikrorayon balaban. Balalar doğula. 10 yıl evvelsi ben aytdım, bu yollarda avtobuslar yürse, mikrorayon içinde avtobus yürümek gerek. Hem balalar da kolay olar edi, hem büyüklerge de avtobustan çıkıp pek kıynalar yürümege. Несмотря на все эти проблемы, жители Хан-Чаир не устают повторять, как они счастливы жить здесь, в столице ханов. Рядом с их поселком хвойный лес, за которым открывается чудесный вид на старый город. Взглянув на него, забываешь все бытовые проблемы. Сейчас в крымско-татарском микрорайоне живут более 3000 человек. На месте, где когда-то стояли только палатки и времянки, теперь большие, красивые дома. Вспоминая 90-е годы, жители Хан-Чаир говорят лишь о том, как сплотили их испытания тех лет, которые они прошли вместе. Bizde bir daha bilmeyeyim Allah tövbe yaran tövbe
bir daha olmaz. Öyle birlik edik bizde. Bizde ondan birlik var edi. Ayrıca müzikantlarımız bir turbacı var ya bizde. O turba bir şey olsa turba çalaydı, herkes gece çap çıkaydı. Bir aile bolduk biz endi. Bunda kelgende bir-birimizin tanımayız. Bir Samarqanddan, bir Sanjandan, bir Ferganadan bir-birisini tanımay, jat kişiге bakkandan bakaydılar. Mına 30 yıl içinde endi biz bir balaban bir aile gibi olduk. Kederli günlerimizde beraber, kuvvançlı günlerimizde beraber biz bir ailemiz. Biz vatandamız. Şunun için men özümde bir çaslı bir insan dep sayam.